Hello muntina namite ho zosi limna kahinei kinun tuni kho bultenisim ko sangni le somni nga din jong tusu chum ho anangai ki tawidi jani kho nila alam chun biren singin charter fly in Delhi lamzonin analeng lut kita nahi ahin ipizia gachi ham tiwang het ahinai pui alangkhana sur langa chu biren hin ama secretary muna BJP to kilhon khom party dang MLA ho to ahung lungding February nisim som ti chu jingni khwa ki panding assembly session ding chungchang sei khom na meeting khat analam kaidan en jong thu su chun asei nahi geldo thei chu achi sa February nisim nga ni kho jong chun biren in center lam kai ho ki mu pi ding tin Delhi anazun in chule aman phaisung adal ha zo nilha alamin BJP senior minister thumjau nan MLA mili ho jong chu charter flight manga Delhi anazut ki danun thulut muahi nikhoma sania Delhi an khuljin ho chu Amitshah koima akimu pilo danin akisein ahin jani a khuljin hi Amitshah to isu chum gamsunga security din mun ti ho jong atha a sei khom pi dia kalsung danin jong akisei nahi Kukin pia kuna thukin kho het sana thupunin aseina chun mun pium le tasan ummi ho kun thuki hedanin tula hi home minister Amitshah asotor le RSS la abol thei loi pher amancha kuki ho le Meilheihon langa kun intellectual group ho hi to khom sa chuban le manipula chamna tichu peace aum taitia phundo sa ding lunggel ngai tu na to gun na sata anei danu thu akizan hiji to gun hi iham tia ahung lol hin le ithil thu mo hen lang supreme court langa biren chungchanga case na sata chi jingla hi jong le suboi thei suhat mo thei tua pong thei to gun a hi ti hi lung op kai na be hi hiji chun amun agama zaum ta in pilam kai hon imo pu namun le gamsung chia intellectual group a hi lo le individual ho ki hil cha hiji duha khawkul thang ki doa hi o lo te din hil cha na thu su ahung ki bol to komin hang sap na ahung ki nei nahi koi tabong agu a nami pi he lowa ama chang wala panla a le thimon zo si nampi mina aman mo ki pu ding hi tin kukin pil hang sama kun thukin kho het sa na thupon chun asei nahi alangkharin jani nilha alam chun Meilheihon area Thobal district hop sunga zairipok mun IRB te posa Meilheihon hon meither anasom kitawi nahi tilso namuna Meilheihon thusia kun het do thei cha hi le thalchoi ho hi gari kuplanga hung leilu duwa meithal to IRB ho hi asu tuwa mancha meithal phe achom do danovin jong akise nahi hiza chat tiwang het ahinai pui alangkhanin mi choma hung hola ami khat hi amat dandanun akisein ama hi thu do na anei jing na lai danon thu su chun ase nahi India le Myanmar gam ki ka fencing balding daylo na le free movement regime tichu FMR kila do daylo vatsa na ki phin na sata nei din Chandil Naga People Organization CNPO in anaphong doi nahi hiji ki phin na hi Chandil le Thenglou district a ahung lungding February ni sim som na ni le chil hading public rally le total shutdown ding hi total shutdown hi jingka alang punguma ki panding nilha alang pungup chan hiding hi mi pi ki jot na chu Chandil district headquarter a ding hi chule total shutdown hin 41 Chandil le 42 Thenglou per hop sunga naga te chen na zo si a hop ding in akisei na hi hiji ki phin na nei ding hi CNPO tribe ho le Naga student union Chandil hon achi sa February ni sim thumnya to khom na anei perwa chu anakinup tu wa hi Alangkhatin Manipur International Youth Center le Manipula Civil Society Organization somla thumhon joint press statement anei nawachun tu ahong lungding February ni sim som jingni khwa ki panding assembly to khom na hin gamsung boi na thu po do hian tin nge na ananeu na hi kumni lingta ding gamsung boi na thina le mihim sang som gu wal galjam relief a hon ha satna atu ho min pha in government in phata cha awa suizo lo dano le a kho sa lo na ho min pha in relief kema mi ho dam theina le akiman cha na ho jong government in gel kho na pi diu min pha in alangkhatin gamsung boi na to kimena gamdang mi dan kala hunglu jing ho thu zo khol na chil han atiu vin chule tu chung meitei ten gal e hin bol dano hi e ho thingnoi ho hin pat do danin ngo na ahin nei kiru na hi iza din chamna thu seiding boina thu sei khoma dinmun masanga bonga hin kho akile ki ding nge nan peng jong lew
alua pat akyang to chanova azo asei jingova athip mo naw asial khulai sewa chamna ding hi mu pha hinai pun alang kharin kabol khil tawi tin ngaidam hin thum jong lew to apat good neighbor hi diwa hitai ki tipi mei thein lai hi Manipur Pradesh Congress Committee Vice President Hariswar Goswami le adang dang hon MLA gup ti chu NPP akun MLA nga le ZDU akun MLA khachung he na petition chu Manipur Assembly Speaker Tribunal in jani ngailha na ananayun ahin petitioner council ningomam bupenda in thusu mi ho hinga aseina achun tribunal in tu ni khunil halam 1 pm masanga akise MLA ho chunga he na to kise adang supporting document le evidence ho apelu jo tengole thutan na phone do ahi ding thu anaseina hi alangkhat in ZDU akun MLA nga ho disqualification case jong tribunal in vet la na anejing lai ahin am ho chunga thutan na jong reserve ma na lai ahi thu jong thusu chun aseina hi ahung lungding Manipur Assembly to khomna no confident motion ke podo dia thu again jing to kilhonin achi sani khochun BJP kiloi khompi Naga People Front NPF in no confident motion against a vote aha diu ahi danu anaphong do winahi Manipur politics huinun dan to kisejin achi sani khochun NPF Meilheihon United Naga Council UNC lamkai hoto NPF Manipur State Unit President awangbo niumai in muna sei khom na annei ovin hichia chun izem tia tu chung assembly session no confident motion ahung ke pu dole NPF in against vote hading CM Birin Makai na government din penalizing in thulu na annei ovin hi he thei kha chu tu pena NPF in Manipur Assembly MLA nga annei hin hichila achu awangbo niumai tamei AC le khasim wasum chingai AC te ni hin minister pan monjong atu lo na hi alangkhara tu ahung lungding assembly session opposition bench ding National People's Party NPP in no confident motion akipu do khale neutral umding ahi danu anaphong do winahi hichi hi achi sanil ha NPP president tha Y Joy Kumar in muna NPP Meilheihon to khom na anei peruwa thulu na anasim danu win aki sei nahi tu pera hi NPP in Manipur Assembly MLA group anei hi Jani ko chun sit somse gi gumna Delhi Legislative Assembly vote simna anomin hichia chun center awai pujing lai Bharatiya Janata Party BJP chun absolute majority hi na to gulzo na anayovin alangkhara National Capital kum somlang vai hin hom Aam Aadmi Party AAP chu anagulal tanahi BJP in sit som lilagi na lolhin na anizin chule Aam Aadmi Party sit som nilani anachangina hi Delhi akum som langa wal vai ana hom Congress chu tamni ki jama din sit khat cha jong ana kaido zo povinahi AAP dia election agolal ki wo hilovin Aam Aadmi lam kailubo Arvind Kejriwal jong New Delhi Assembly constituency kun ana hilhana hi hichi Assembly constituency hi Kejriwal in sangni le som la thuma kuna tu chana ahin pu to pe ahin tu chung chun Chief Minister Luini cha te ni to akite ri na hi hichi constituency agolzo chu BJP candidate Parvis Verma ahi ama hi tu pera Delhi Chief Minister diazong kisei kharahin election result ki phun zo zo chun Indian Home Minister Amitshah jong anaki mu pi pe jina hi hichi constituency ahi Delhi Chief Minister Lui Sheila Dixit chapa Sandeep Dixit jong Congress ticket ading ahi Aam Aadmi Party lam kaitam ta tu chung election ahin agul lalovin CM Lui Kejriwal ki hilovin Deputy CM Lui Manish Sisodia Saurabh Bharadwar Durgas Pathagle Satyendra Jain Hojong analo samovin alangkhana Delhi CM Atisibo AAP lam kailubo la din alol hinginahi tu chung Delhiya BJP lolhin hi kumsomni lese gizawa alol hin namasa penu ahin hito kelhanin agulzo naw lom dingin BJP lam kai chumchum JP Nada Prime Minister Narendra Modi Home Minister Amitshah le adangdang ho New Delhiya BJP headquarter akisutovin Maban Delhi government simli danjong asei khom devin akisijinahi Janiko DGAR Men and Women Polo Championship sanile somni langa closing ceremony kingun agobna aholim na achun Biren Singin government in thei top suin Gamsung boina masanga hinko anombonga akile kinadin pan akila jingi atinahi
alang khadin itabong mala na anei her hi zong le aham do chen le kabol cha ding hi action ane velvin normalcy tai chamna ding le masanga hin kho anakiman khombanga hin khom kit a hi na din sarkarin ma akila jingi ati hi angai na asei jing kha chu hi tia mo la pi ding dan hetan ti tu ni khwa dinga thu su la khom chum chum ho in phun do theu hi chan chu hi tan ti